Oxuyuruq uşaqlar. 3 bemollu qamaları. Hansılardır? Mi bemol major, do minor. Mi bemol majorun neçə işarəsi var? Hansılardır? Si bemol, mi bemol, la bemol. Paraleli. Do minor, harmonikalı. Do bemol, do minorun neçə işarəsi var? 3. Hansılardır? Si bemol, mi bemol, la bemol. Təkrar edirik ki öyrənək. Və harmonikalı si bikar. Əhsən. Si bemol açar işarəsidir. Yarım ton zirləşdir olur. Si bikar. Aferin inşallah. Oxuyaq mi bemol major. 3-dür. Mi bemol fa sol si bemol do harmonik işarəsi ay sağ olur ramiz do bemol. Əhsən, oxuyuruq. Mi bemol fa sol la bemol si bemol do bemol re mi bemol re do bemol si bemol la bemol sol fa mi bemol. Bir de harmonik mi bemol fa sol la bemol si bemol la do re. Oy harmonik oxuyuruq bir de. Mi bemol necə? Mi bemol fa sol la bemol si bemol la do bemol si bemol do bemol altı birləşir re mi bemol re do bemol si bemol la bemol sol fa mi bemol. Melodiya qaldı. Mi bemol fa sol la bemol si bemol do re mi bemol re bemol yetti birləşir do bemol altıda birləşir si bemol la bemol sol fa mi bemol. Bir de melodiya. Mi bemol fa sol la bemol si bemol do re mi bemol re bemol yetti birləşmiş do bemol altı birləşmiş si bemol la bemol sol fa mi bemol. Oxuyuruq do bemolun neçə işarəsi var? 3 işarəsi var. Si bemol, mi bemol, la bemol. Si bemol, mi bemol, la bemol. Harmonikalı si bikar. Oxuyaq natural halda do minor. Do re mi bemol fa sol la bemol si bemol do si bemol la bemol sol fa mi bemol re do harmonikada do re mi bemol fa sol la bemol si bemol. 4 harmonik
hamı cavab verir. Hamıya aiddir suallar. Si bemol, mi bemol, la bemol, mi bemol majorun harmonikalı. Do bemol, do minorun harmonikalı, si bikar.